Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka National People's Youth Front Mauhati ka badai ka snat rekam jongki samla ka sang NPP kila pen pa jing sosi helor ka jingsha kan tho MLA ka Mauhati constituency upa da sakhiat phala mare kham tam ka badai bak surok habakran kila phai ku bor ki noi lam bak thop upa Hillary Shadap president pen phalang CM working president ba Nicholas Malay General Secretary bat kiwe kila ong bo ba da sakhiat phala mare wat law la trei shibun ki kam hendrai udai basha kan tho tam namar ka jing bomla ban yasha chuki pat ba ban pen urlong kham tam ye ki surok ba kong san bat badan kam e jong ka Mauhati constituency kila pen pauru ba kumbalong menta ka sarkar kala de ban mang pisa hadu lightly ki surok ba kong san ha ki than Mauhati ba kan thop ya ka surok na liar bang sha sabuda pachingai kum 10 kilometer balamang hadu khat phra point san kilor tengka ka surok na khendoso sha jingking ken balamang pisa hadu arpho klor ba jingai kumba 10 kilometer bat ka surok na sning sha sonidan ka ba jingai kumba 20 kilometer balamang pisa hadu shispa khat 20 klor tengka ba shen onsas dang ban treno yakakam halor ka surok ka ba na kalyang ka jingi kinagit kam ki ba khmat juga NPF nyelalek ban yakudo ya PWD minister bat hadin ka jinglek jingi kedu jingi ni layo ya ka jing tip ka bapakan bana ka benta ka surok ka ba na lerbang sya sabuda na galyang ka government kala da ban sanction bat ka amau jong gane ka surok kalong khatra flor santrola kade ka intermediate lane bat ya boy ka surok ka bana khndoso sya jingking ken kade ka single lane na kalyang ka sarkar kala da ban sanction ya ka amau ko ba arko klor bat ka jingjrong jogane surok approximately 10 kilometer tena kalyang ji kinong kitkam jong ka NPF sasisian ngasgo ban ai kublay ya ki nong nong joga constituency ya ki pressure group ki prepare ki balai mi lang sakmat kumno ban pensno syaka sarkar ya kajing don kam kaba nakalyang jungi ki peba joga Mauhati ni kendo don benong ba ini kisi kimi ki jing keren kenyum na ki peba jungi Mauhati ke naliang junga NPWF ni don benong ko ki peba be jungi boka Mauhati susi ni suha Malaysia ekpor namari wo darsian on isu no mahta ko ba yo jintip na pildi minister jungi tengi sengu sikade yo MLA berom jungi wala imla ban penyo hagini ki benai ki ba haswa jongga niki surok ki belum jongga Mauhati jungi surok na muslim tu sonidang belum sok pintar bat sete liar bang tu molos nai pun jiki umken molo mene andai ni layo pat akapor ke badang biang apok jongga tem mo sansna isu yo meleba don berom jungi ulti stom sha wede bidke khia ka son jungi ka Mauhati konstitusi te chukit bok riang ya emle jungi bai nang yo met posai klan nang la antre kamahan kumta poi ba changa do Mauhati jungi iwi bat skin ki ba ila ular ingi bakin urlong te bidei bit ki surok ila urlong ta te ngadon ban ong ru ki poi ba jungi Mauhati ba ada don bino ki mo ki skim ki bangi layo jutip ki bang urlong ki badang te proposal bat ki ba la long ru mata ki bino jutip ki bangsa isu wawadar bangin dei ban tulong isu politik da ba surit yang tepat di perlok no dei ban tulong isu politik rai ni sungu ni di benpau ki sungu ya ka sokar cungi government MDA government kepala yarap ini beliau ini cimuntoi bat khamtam ngaban ga bede bu MLA berong cungi di balai le sistem pembiang pembit ya ki jintun kam cungi ko ka do Mauhati dei tan surok orang ki kengi babun ki development ni ngimla ban len gi pediang nau ni MLA cungi ni so don bok penyo family jong mangai lang dhar family jong mangai lang dhar kedeka family ke ba ai ke tre pat ba bat leseng ya kubur ya ta di perlok lese hagaji i jong ngahi marwai ila le khambun ya ba
tutup na do pun susi umroy ba mau ti jungi minta tetang begini kentin nga kapat na request ya baro ki perlok project ni po kadang mau ti begini ai jing terilang kam undang ngi la pentri ni surok kepada gini ka surok lat cigrut tu sonidan bar ketika wa amken ke bang yong ga ler bang tu snai wa amken jadi ban ai jing terilang ban ya don ga cooperate mo kanang job ni ka minta ka jing do jing pa ba mau ti bro